Dr. Steven Kalonzo Musyoka muno. Kango tabi. Katika okamba. Yeah. Nusu nile na Musyoka. Nusu lengi ibalanete. Na yu duweli mbai ni lengi ukevya one ba mundu woni kiwete. Mabu kwete yana kwa yana. O mundu bea ndo ukamba mabu wa Steven Kalonzo Musyoka. Tunene olo. Atongwe. Yeah. Na tongo yesu mena ndo mama ati ndeweka pali mutongo yumba yaweka ko ila tu nene angwata no pia si ati izi on deto ndo mtoto na kala ndemo siwito musi wa mandi kana musi wa Matthew muke kala ndinyo ndemo kangulike ndo kemwe ni si ni musi ule wa amwa na tukasizi mba Matthew taite kudiona onolo wema aketekela nundu ni wona pa ni musi wito yu pesi ndo taite kwenda to yikatamba ya mukamba na baani po ndoto itukambe okulezo tu ndoto yitu ndoto yede witu ndoto mai witu ya yemya nundu yumunde umunde ngo ndani makidona ni kando kanu tutono kosa rahisi lakini kaani ko kaisano kai katu unene akawoni niko kaisano nundu woni ila no likana ila abalahamu mata nise na lot Loti asisia onie via Sodoma na Gomora in banake lakini dhila waendie ngai oki anena na Balamu amya salutia mezo mako usisengaliko yevyo usisengaliko yolo usise umelone wasio ndo zolone wayo kuko ndo kuona ningone yu ngai ni wane Balamu woni mona yu woni wa Balamu ni monene kwa Lot. Nundu ona ngaliko sio. Ona ku Lot waendie Abalamu ni wona. Ndiye akena zaidi ito. Na kake mbatwaina woni wako na ndiye akena. Itu hizi atu ya setu ukamba. Twivi ya Kenya yonde. Ukevya wathi Mombasa wiwe ya kamba. Wathi Kikuyu wiwe ya kamba. Maku matuwe kuna na kamba. Njii sika no what. Maku matuwe ku na kamba manena ke kamba mayaliola ivi kula to azini zetu aliola wake kamba kitu tukasia tukatiwa tuinena kiloka chaku yo tolo ndo tunena oba na lodo nene na tongwe pe akamba maitu maendie Paraguay ndiko asuma endie Paraguay mometa ke best ende akagotavyo monde mainena ke kamba kiyo olile na komatikile no ne miaka mingi nundo mukamba woni wake ndawese no mena wani baile ndo meo na cho mena kivyo lakini tia kamba nundu mukadi kunena ke kamba kwa zigwana ekwe andu megwitha nacio ni kivyo mukila manengwe ni ngai zikamba kila chatumizio atiana na ngwalangi ni kivyo mukila wa nena kila wewe kata wanena na hicho kitumila mabikia Tanzania na wewe mwikuyo ainena kivyomo makueleanwa nicho kitumi mwakanise mele yu alama aneni yokeja maikueleanwa wanena kinga nena kitu ikueleanwa maaenda ni dikulia na paje kana paje matambia maosa ibinani kana onde mele kile ongale ko imonya kuaneka itu tungianga imo bya ni kwithia mama yao setambia endi you know to setambia nundo etambia yosa wambe tukidete atwa itatu atwa ya mbe kumanda nitwa Isaac na atwa ya kele kwambisia kwenda kwasya no tutunge ino ezito tunane ni omedongi tunasya tema kidona mundu amangane walewa na kia makwitikila ni walewa atwa aetele ula wamulele akoka na ndaka amona kwa mwezo akezo kweweka indi ukalewa no kama ndani weka hata ni walewa yu amba kwitikila ni nalewa na wiwa mwezo wako aiye na tinye nenda utwana na tio ni manda kibetikenge na ngatwana na uize manda kibetikenge nundu ni walele na iwetikile no yeki hata ni walele lakini yumundu wekala katika kindu kita self denial ni wokulea kila chawo yani muzengile we muzengi tikila we muzengi na ekuja ndonga kumole bine ata emwe we mukola wazili kweli nyene kinyi na ni mukola na ni mundu mudhuku lakini ndonga kumabu ata na njokona pa ye mundu atani zie zakaya angai muno kwezakaya no satani zie Yesu muno nundo ta ayamumya wakoti ni wendie muno kono Yesu
na tola mutendo ne ya muno Bishop Gerald Simanzi mutise timdiri kwa kilungu cha thuba wa mukamba na ene tambo ya Adhiani FM kwi umunde muno tiende na unene ya ndoto ila mukamba wa ina sio ibindani yeu ni tienda isa umanya ndoto idisi ya hadi bene chao kendri wa kilungu choke tikane ya woni na inengo ila mukamba wa ina sio woni na inengo ila mukamba wa ina sio ndoto sia kusia mudia Bishop Gerald. Asante Macdonald. Nitungia ngemo pia ni kwethia ndini wa kibinde ke mukama no kwambia kumana ndoto yake. Na no kwambia kumana woni wake. Na no kwambia mano kwati wake waendie ngale. Nikega asioke nundu twasia pate awareness kana wandu mundu okakwete kumanizwa ukambanai do be wawoke tekana bani na balukile no ke tuketikila twekiata itwabalukile no twitona kusioka lakini twamana no twambe kwikula tutona kwikata na nibo yangai ateze mukambo la withukisi na ke mukambo su anena na mukambo longi amwe kweli ne twabalukile lakini tio twamuke no kinambe uko atiene ito mukisi ya kwisila bayito ya utumani mukubene kule hone kana ujenda kule njobenge ya inya ile kenda ile kade mukisi ya kwisila Facebook Adhiani FM wasio ito vinya wito naone na ke Bishop Gerald Simanzi kwa hama upombe ange kukunia dhuba wa mukamba kwisila nabani yake ya simu ilani 0722 492 218 badhei mwanza ile ina kenda ile emwe nana ne Bishop Dr. Gerald Simanzi namba yake ya simu ni 0722 492 218 kando kedi mwendea na kuone na kuelea njobenge kukonia dhuba wito ilieta akamba ngina wa katatu chumani chuki tekilugune kingi otaki nyenita wa McDonald wa Mario ni kuendea kidi wa na kiwe ya okisi.